de ninia enya amanfo adanse enti ana be kanfo ne aye ewo minipadua mu no eburo madwen ene mente ase so emma Dominion herbal powder empa wo hu da biara da asem no na da ho no Dominion herbal powder enwanse wanya wonsu ohie wo tea cup mu na de atreketo ase bia gu mu wa twa nseti yanom wawie Angels Dominion Herbal Center won kokko ene de aba apemfo aba ton mo monufo ene nkwada woni mfie dum ye ne de won ka ho dodo afre 054 315 8195 FDA agi edwadie nkratoɔ yi atum Mani nchiminua menu aduane wo fie ane de nti sane a mepɛ no minnim kwan a mefa so a mefiefu ani begye meduane no Menu apeni nyina nim sɛdeɛ na papa pɛ waduane no asene ma me de mpo na afei aba ne sɛ na nso me amani ɛsɛ sɛ me yɛ hu bibi ansa na me ho atwam fa weye waduane free na ɛkɔ na famasi da bre me akyiri Quite a desi from Suku. Hello. I didn't know drew her. Sabobane duane na asa ma obiara mbɔ me sobo. Ofie natural spices are done. We hear bisisia de bia no ameduane wo me fie hada. Na me de bi nso akogu me so po mu ato. Ofie natural spices powder. A down bededi. Atufo mfre 0552 617 139 0546 761 939 0242 299 0691. Across the world, your full good party radio station. Summer radio. Okoman Radio 97.1. We bring on the best. Are you ready? For the thousands in attendance and the millions watching around the world from the capital city of the United States of America, Washington, D.C. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! All right, I will phone up in some Makwaba from Okoman 97.1 and up here to say a good year some a coachy Cobremine and ne Yansuedi Moon Communion Eba Okoman Global Sports. Yes, a Joara 13th of March 2023. Osho Brena Sima do watching Abapa Nun do home. Yet tonight is CNS and some would on them and a Yerba Bro Fiaman and Samba by Fisamba Ghana Premier League. Now, what you and so course so Samson at the top flight, major European leagues and so etumia koso na wachi ye bekom na finsu de mum enkomo area Bible pem onso do agin channel at the 0551667755 0551667755 0270191971 0205818748 hope and any agin chire nyina onso do befa enso no area ba na say onso no yetumi akenkan area ma joining live on Facebook Okoman Radio 97.1 Okoman Radio 97.1 on Facebook. That's any na adwinchire nyina so no o da fa e da ba na yenso agebre na fin so no yakenkan enso no atumi area ma wo Facebook a Okoman Radio 97.1 Okoman Radio 97.1 on Facebook. That's adwinchire no so no o da fa e da abra e o dwumedie no enso eso executive producer Era Kofi Anton Buffo Nana Kofi Okoria Jaman Sansona DJ Zigibi DJ Donze Krobia Sante Anafin Sono Solo Paradise Omunya Aboa Amane Jumedi no sono etumi abawa kwemu ene anopa metin Kelvin Amponsah Addi ofrem AK nso a meje osna bibia enso no aye kama ofia Krobia tenase mekono na mama na kwa ba na afi so na ne nsem no yanso yetumi dia ba Krobia no pa bibia kama ekopati atama bibia ye kama me wa hoden wa hoden pa osi pope mo boni mo
yɛmfa seda ɛma no enti de ko ye ne de anko ye nyina moja edi efusane na ene ye wa ahoden aba be pie mu de na che se bibia ye kama se Nigeria fu mpo we ni da so man be ye di a ene ne me hu se me future great pa me ye nti no eni da so ho mo bia nyame nso aye ne de awie oguso aye ye ne de aka de anipa ebe kekenya ade nyame ebe si from kinkrum aba be so nipa bia ansa ama ni bibia ye be fa nipa so de fa so a wo man sanka de fa so a wo man sanka na bibia ye anye so de afa so njine kai sa shirandi nyame acheche obia de afa nipa bia so ti aka se nipa begu ni sem keke na eche se bibia tumi aye kama nti ebe yenti yeguso a na na ozo ohine na so aye ji o I don't feel very happy pop Amanfo no this and now sama obi papa akopie dwemu keke nze tete no me nyinde but it's about so many ayesua wo sukuu ya dia before obi si wo hin what's your background eche osu no ba ni na mebi enti we na nyese obedi hin ntina me yedi se sa suban ya bem se ade a me je se ade a wo ni mo de dawo okay ana ode abedi ade no what is sa suban no a o twen kranti twituo ni ade ni sa sabe tutura asem no anya ade abeka so obedi ade no ana ode onipa bia de be se hu onipa bia yi okay ade a o twe wo ni mo de dawo no wasa anya position wo so be so hu obi suban a mane den man position man to me na she yes what man to me na what da suban na di no nti na so na banana na take decision nti no na na so de bia won ye due diligence ansa na won se yin yes we see yin as yi de eduni so on eduni so David edu be bia yin edu say na ankasa kora yin edu ni so David no fata yes nti na wo onyin wo pawo wangaze oyi na edu no so wo pawo okay this is sabi edu so kora na sabi be one da room won fan jemi masa questions be wo ho and now won fan won di woni ye bi ni ade sheda mfata masa na mo bi so pesika doje zika na wa si okay men ka say emoji David say no there ade abrabo aye wo yes because you say no chieftaincy we dispute ya ade Ghana higher number 1 does ade boy enka chieftaincy issues pa yes especially under the last 6-7 years ikoya oh yes even the last 2-3 years krade ke anodin masa u be fe bia chieftaincy we dispute na fa ha ne ade o masa ebo mine from pa municipality bi wo ho sika nyina omang ni nyina sika asa omang ni nyina sika asa aka it's on record and I had the maintain news here that news bi amiti na chese wo mo kira na municipal ho no na won afre communication na wo mo kasa wo kira masa hinsem ni adi ntinu say 1 cedi wo mo what can the FIGC o say then account IGF o say then internal generated fund 1 cedi kura nim FIGC em gonna wana nesam kura ya famra la ya la el Chicharito ahí la tiene Torrado la juega por abajo, el arquero sale, la tiene Gio, no hay arquero, ¿quién le pega? Gio, ¡golazo! ¡Poema de gol! Apago la luz y me voy. Raya mo bibia ache Enfambro Okoman 97 do one bredu se dia manani nsem wa ya poa no efi Amanfo Krosu na ba be tan yeti for enso ene ya hwefo no na Kofi Okore Ajimai together with Eke enso ene Paradise Krunche nsem ni de gu krata so se men kono kwanten krono fa Amanfo Krosu nsem no enfam be tan yeti for ene ya hwefo ye kano na se radio no ya kasa ba be ye audio visual ante ne wutie no na osan so hwe na onya the clear vivid description of the stories are yeti air panel evidence based presentation ada footage sin nyina
nyina enso chegu live on our social media handles, especially on Facebook enso any YouTube no Facebook Okoman Radio 97.1 sansono ana YouTube no Okoman Radio 971 udruwa na wetumi subscribe ne kama na nyoma nso yetumi akonkan no Facebook o like ya na upia share ama wo diaspora no so no I get in touch of the show jedini nyina enso ede airban backed by DJ Ziggy ana ne ono nso ehwe ama social media no nyoma nso yetumi akonkan ti bibia kwaso ho bia enso DJ Ziggy sese no kotokuro ya so modern bono ya ne DJ Ziggy adwuma no ya ye pa ne sa nyoma e konkan 2 games 6 goals ana wo motumi ahye na eche se masa